eish a ni swi tivi swa ku humelela yini buti wa mina lero a ni swi tivi kahlekahle nga ku ha loyiwa mani va swi loya laha stadium lesi I'm telling you something is not right laha ku lesi stadium I'm telling you awu i Kaizer Chiefs ya tlanga va tlanga a good football but loko se yi ti ta ka timhaka ta ku skora swa tsandza swi tsandzela kule ngopfu a hi ti swa ku humelela yini hayi mani hayi ene sisi ya ku khefu ma ani ya ku khefu mara a na yona khefu ya kona a ni sure ku ri hi ta humelela a ni sure ku ya mahlweni a ni sure ku ri hi ya famba njhani buti wa mina a ni lavi ku predicta score a ni sure mara Kaizer Chiefs is playing a good football all of us were happy but they are not scoring they are missing chances left right center hey lava vanhu fanele si va yisa esontweni va yo khuvuriwa bonke se stress swi vuya henhla ka mina manje a na ha tivi I'm speechless yeah let's hope so swi ta tshamiseka le game Chiefs ne arambe chiveni uri ri wine ne zo va swi zinga manda le game Chiefs yi nuni ya go to ri pange muthu ene a vona uri u to kora kha yi game va go bona mara a ri ngo mayo bo fanele ku ra kora ma a ri ngo va na muthu wo kora a ri ngo va na muthu wa thaka kha yi game ye game yi nuni ra ri vona ri wine maybe 3-0 ri ku wina game but a ri ngo va na muthu wo kora ri home so zwino utatamba kef what do you think I don't know ngatamba camp kef I don't know ngatamba kef because lava fana va kutamba zino sine nathi zwidivi I don't know uri vo gudisiwa nga coach kana mini zine va ku ṱoḓa zwone but a ri na muthu ene a nga kora hafha kha Chiefs yeah